So we don't care about the money manager, you know, that's one, Judge. We don't want to help the money manager, we want to help. C'est là, There is no rule that says that employers and employees should pay the same amount. But the practice internationally is it's Was there a study on for the life? So that it's last investment that increase and decrease. So increase. Okay, subvention الآن 65 or 10 years. we can have a look at though, is if you go for DC for the future change factor, yes. Because it can pay for the old pensions which have been earned for the last 40 years, which are these benefits that are being paid out. Those are retired. Look forward and mo orangs. Mabla ovela presentation na all tirak ra group mang ama ta group A el Senator Nakamura, next ang group B daligat ra alul group C presenter CFO Robert Tamaroy, and then group D Director Elway Iyeva. Senator Nakamura. So when the modeling technician that supported Group A, when the senator is reporting, can you come up here and confirm the actual choices of your system for Social Security and CSPP? Malungil, again, malmutrungil afternoon ba record adroguy. Ngaka chairman or cell group A, mal may arungug manongal tangat. Lomulus ling dirigay del
maasal magek bilum silve law direct mlaringia gel all timer le other government Mr. Wilter direct mlaringia Postmaster General Mr. Uegi mar other social security team tamnat telo kama magihmal al nongal tangate delicate la sin mane ungila Michael gilmura ram la se ang Russell kita ulun mga makatangartiang ul maging arti agi dia agi basel tokol la si akota ar other belaw o ngayrong akabalment ada ngoy se bilung dia ale korabaro igal bebira language anyways ma agi mila molo me hal telgibel ngodo el telgit ali telgibet tangusel slider kama lolyang agi mila molo mal grouper kama mal المساعدة لسي نجاك سيد المساعدة موندا لقد برا وقليل إذا نعرف سيد وقليل يقول دورا المي بس بإذا السماض مال إذا نعرف يجيد الوال بلك كنتيل مال موم أي يجيد دورا الفورورد فيجر أوت أسيغران ويل سوليوشن مسيل واجل مليل أمام أقول لسي السواد مال أتيد يا بلاو ما قبل منت بيجيد ركويا عن سونس ودن سونس راودو دلسكوما ودو دان عريني بتوه إن جاك دان أرتيان Malway sing le close to trele agi mne decide la se al so adam ati den gire del sacrifice a bebira ada gire el cook sacrifice a se e gore gida mo se beed el gusu mkli ya gida a gire del mga mokri gidire gal mne gimer el kmul kmo ngiak dulu tal mo albang la wati del issue abod albang la ning el issue di gire del blakar ngudel الميسان يسوم أقلي من سبيل اللي قاعد تبلو السوشيال سيكوريتي مع pension plan sustainable. مثل first sacrifice اللي هذا المال جيمون صادر نيا تقول age. لما نيا tool option مو مسكين ماذا لما نيا سقط the retire قدر الناس mandatory minimum from 60 to 65 السنة 10 years the same option 2 من السنة 20. Di tial group parang kasi diak grade di mere del guth maklit yang magim le bigger sale option 1 masing 60 to 65 retirement age ra sela 10 years malaway se tirigel 58 to 59 na kri ra si ilmal mol retire 60 tirigel 56 ma 57 na komo takang ali sacrifice komo retire 61. Hindi so makamamalilutal mo sa that to ka mandatory lagi dito kami adult mo manangal tangat hindi mo kami di mamamana tok tiye dele se mong lubang kamam itak mula se asung retire 65 mandatory si ML early retirement oy hensi na si oy si ML retire 60 SM na ko to next question na group program mortirak mo retire 16 right time tela sel ludo del ka omu asum kamre retire instead of retire 65 a social security ito dilul mo ngara 80% omongil mo 65 ekungwa sel 100% tawu dem retire 60 ekungwa ay gale 80 hindi sel wala man ne klolger magim sil makliya kasi sel obom 60 mamusel 80 sel obom 65 akong 100 andiyak Kasta kar segi del 80 siya di ko retirement trabaho. Manglo ay say maging ma-decide la sendiak marko met pere mandil 60-65. Dire kal dim nakal soma malmit tigira ya sahale med street trigal al adara semong twa safe years ra full basic number 35 and then minimum qualifying quarters full insured 38 quarter which is most than 10 years. Tara dire kal gibla ma du ringi bekla ada sing sel pension increase wage growth asen dire kal tigibal unfair ang jakal sebela ar ada lo rior guk maluba ada blur bela lo rior nga ngoriak cloud du dire tirka gidel guk malaya wa ss ko radi Dios isiu arala hablawang elang Mother arala blawang ara klugu malngas audio ar tra de lok ba mal guk retirees listen si elmas magim loger tiga gidel guk
siya mo basi malungil al 100%. Masukong makabalmenta mas wage increase mas 4%, batika retirees nga sa 4% al follow. Di gibo mo mes seri mal mo da sa bel le maagel aroy da ay gali sel blue ma red ma aroy da wa nga tiang mga rabal. Magi maadi sa del pulk mo. Halidungul mo eri madir ka aroy. Magi se halid the sacrifice sa gamil malay. Madaw takang la se halid be madil 50% ma wage bekara kal tiran estimate tayo di sila abdudir. Pasko ma esesak masang ila sa abdu wage ra 4%. Kadidol nga sa ay del benefits ra kami ura 2. Okay? El ang ikaduk mo ra contribution rates. O mo meseng tigay del mga grupo ra ka manim siya se el maring na tayo. Maring la rokul tokoy. E mela ka do root or sel share employee. May bol ngar alir employer. Bol ngar la kabelment. Bol ngar ba private business. Agel maklor kung bali telgi bilungil ng nga te alin tungu sel cost 13 ngur offset 13 ngira PPT. May hale kabelment employer bol ngu sel lung le PPT ra ade mal maringil time. Mang seguida wal ko ram lo rational kamam. Kore demora kale sel basic minimum memlelus 4,000 sa hadi dungul mo o 5,000 mal 5,000 basic minimum el al time 300 ramand bon basic minimum mo 416 5,000 divided by 12. And then sa gimlulo ay segi de nga tial ay nga kelak mula se success. Se success magasagi kamo sang kabor tial bitang. Tial imora sel may lagi mo mes amle moktera masigiram lolge de gigi del tablo line blue ma red kon magi ko ng yunulge di and then sa la time mo nga blue tagibal maral mo sel contribution earnings sa morbab benefit sa agi milulu ula sent mal di malgol sep el mutro bangel morbab di segi dawal graph close to tell as segi del buffer level el domes seringi gigi del dare del line self fund balance awal ngarbab. Okay. Say Social Security, albora pension plan. Serad gibra pension planning, lebla katak elia total kumulmo the defined contribution at the lawyer. Ma hybrid la defined contribution man dia lawyer tikal expert sa kita lamek mung. Magila malmol nga al sila defined benefit. Mangmal lewin gagi the other English mangles model mo. Au ul mandia lawyer nga defined contribution amor top there other defined benefit mo turtira defined contribution mo dia ka umalu urtial defined benefit. Maul magida siya okay mata ka dinga na DB kori next giblem changing self retirement age agidim obalo si siungi ma o mo siungi do si siungi ma a social security malsa 10 years se tira ay gale gradual mandatory retirement mo 65 o si silul daso el mulk mo employer delegate alul gedel mo sikro lela though de mo malmad merse del 2% leng arada group nga kama la sendia arada maltar bisira adre el am dia ka dong itu dia ka dobal mo 7%. And then agi sell injection and cash agi blem gip pangi 26 nani nga udas la se bol kabalmentro sigira additional 10 mil bol 26 dik mas halal borigel sa pedel el ang matungul mo 26 dia ka kantila lutel kabalmental lutel medo el dodra riu diregal sel el percentage ra salary tir nani nga bebira udas la se bebol 1.5 sel bol calculator ngi sel am retire endi agi dil milmol mo asuguma rhythm blue akayuge ere la kadorut asegi del rates ra calculation mar adal group retire chik nga sibil instead all tengal ringil mo o 1.5 kami please for pap marigel ko last notes coming more beginning of pages
Posel SS. Posel SS. Cut. Por SSM. Okay, stop. Dire kal mama, dire kal no olingita, agi dire kal no ngari nga mle racial concern as tigal adra huliping maru adra ngod belu tirang artel geder lo banget. Ilo ita temilo banget dire kal tiawul adire kal problem ergi gid ma adra huliping ra kabalmente tir. Instead el al sil lola SS at di 6 months, tadi mora bluri 6 months lola stop. Na nga dire kal bemra group edda se tiagire del swal geder lo mdas wori. Era tutta dire kal imora dasul gimora ulo ti magil awam ngodo du trigi da ngora la se maybe na asa bedel mo quantifying se seng mal tela ludo da askum kada ada huriping a loral nding usel ngia angilu lo sisebi sel blel contribution ringan ngilu lo sisebi esel employer share ad gipri leng so ada helper til ta iloita temir ma family tire me on nga seorgi el am ada sebil el ngu sel retirement team segi ora me discussing. And then esel buk bora pension buto morio. Ediregal nga niya mra group elk mo mela digia DC kal magrang ending amol telk mo nga niya program ra 401k regal baklol gumbali ma core state mong lamoringi PCC nga ringi for certain employees madiregal wa STA church mga ringi dire kal group par nga delegate ta sengira del dire kal omdasura o siklole lagu open sete al mabol voluntarily dire ka trigel guk titira momere di mala SS dia ka pension tir at least nga ni segid another lifeline tir helper. And then esel wal blol kora last del mam magimil nga simir akmo lol ngit trigegid el madredra akabalmente tigel lo makal tial bilas at ngarngi ang bol biusa amdiri lo mesay kat tablol plan mesel bol ng songos atarak tabse gupol ng songos angarang etil mari adlo tobo daw dodol el malmo helpra pension SS aktingol mo segi de MC go man saw. Ngarnya karamiu. Senator aman senator. السومن سبقال قذل أباي رونغ سترير ترغال فور روغوي يغور سيلفا دمريك يغور كده أوغير غريض المرا هيغال ترتال غروب سنديون البسول اوكي أبا نغذليك تقلول عليك. Malugil tasils. Wama ngara group P. Ya group P ang aringi ngakal. Lul mga ringi pabautara officer pension ma tiga rubul belaw angara gupi madiri kan ngaringi tarangan la high school ngara gupi ma baby la ukti retired ngara private sector tamna retire mol ngara private sector ma ba mal moktegara gupi giblem set ringi before I get started tegi de laur awasingire la mamal moderators mamal mar adra team B awasing ngire del madara feedback ra group rogir ان دي عندك ماما مو ديكتيت الواسي مغران هذا بورتي اكيد ما يقال سيناريوس المومس الغمام مو بروجكت الان اقراص السيناريوس التلوب دا individuals مع group of people راسل group B مثل واسي مغران تل العاد اللي قبل ندغرا group B غرام ندي سايدرني لوجي سيجد المادلين يغمام مع موستات الغارين رابلا بير رابست المورسل وطن ميتود مثل سي يملي غوت البرينسيبل تاعي الجروب بروغرام واسنجريل كغانيا collective understanding راغوت الاول سيل الموديلينج السيناريو سيجي كده الاندرستاندينج وسيتيان اضل تو اجل رو اجل لو يموس الى اندرستاندينج وسي منغران اند ريزلت تري سيجي تجيب لهم ستارت تري ما اضل اقول اسئله معلومه مو اندرستاند سيجي الموديلينج الواسين قد منغران نقول تو تلين قاعد لو نقول 58 كانوا توتريل 38 كانوا توتريل تل ريبريزنت نغرا نقول لي ما اجين نغرا كلو ما جينو اندرستاند سيجيد مو نص ما من كولكتيفلي هذا غير يوم تسويل غير لان قاعد
ra both ra SS ma pension. Maul mga mo ra SS lang. Kada mo mama lumu ra SS, magyo mo ra SS lang. Sel mo mes ay gagit ay kel 7 daw from top to bottom, number 1 yung tiago mo mes sel bottom dark green siya most sustainable way. Kadam umurang gel gotten nga at least tum no sing retirement structure. Ya over retirement structure ya kasi ela group el mesenkyo mama mle senkyo individual. Mung base la majority el mesenkyo eng ato ba gagit. Hindi kalul wasing 100% ta senkyo tiang ngaring yok mo das hindi tiagida majority concept. So over ang gel gotten sustainable el milngara gotten close senkyo milngil ta saying 60 to 65 over the period of 10 years. Seguida ado milingara senkyo mga sila kados pera early retirement ra 60 agot last option ra 65 mandatory retirement kita sell over the 10 years kita spread seguid ya ada nga full retirement ra 65 dire kal kadamle madangel wasi agar rogoy adi a form of reform makadamne wasi tial plan o spera reform regardless sa swada maatit ding gadum mga lias taru sa plan before ado mo rengay mung plan o spera reform mga masada retirement age sa siyam legoten game got makli nga 16 mo 65 and you can do the variables so they get options di sige the 65 mandatory gadum da so sel increase the percentage of wage growth 80% silulo ko nga sineto and this you see ya kada mo mamakuk no through more mutual contributions to employee. Guiding principle lagi ko si employer submit that is the amount to makal employee mo. And this is for the retirement benefit rakal employee. Mungkudul mesel wasing al time ngara 7%. Ya ala dil wasing oy ngin increasing mar other go on nga seo ngari input til ngin gagid ownership til retirement til. Seguida أظن مثلا نجيد الفرصة المعدن سيجد المؤسسة سيجد الكاش فلو NPV ني NPV of cash flow يعني سيجد مسكيدا بلاس سيجد السيناريو الجيرلا 40 million سيجد مثلا not sustainable if you can come up with a screenshot say مقدمور سيجد الجوت مقتي ذولين number 1 البنيا question سيجمنا number 2 ما number 7 سيد المورنية ya kita ukmul mora SS rin say kita wide game blem decide rin mas say kita option ka ma'am number 1 mga gidi mesa say kita screenshot rin gayid mga mo mes rin gayid el URL mga mo understand rin egel tool mela 7 egel baby options el group baby la group pamle ding milngil tang gayid number 1 ding ko mo ne ko singara abri dalam do suira abra blur asil tiagit sel mo mes mengigit 65 adre kal ngi ndi got the clause ngel number 2 man number 1 asil mo mes ngi ngel quarters adre kal dul mes ko sia sum ngul mo 65 qadam sadra 4.5 years ngia total la 58 quarters ma ul mqdul ngi sel wa sem ngel long si ngel quarter asil bom 65 a quarters ka maslo bangel ngi and that's how you get the numbers plus 40 million سيجد أقول ما أقول messing الوايس لسه مقدم المول من another 8 quarters يقدم مصادرة 9.5 years سلبه مصادرة 58 يقدم مصادرة 14.5 years من سيجد 5 years أسيد له صغورين كده أدرون اللي قلت تبلو له existing الكورنت مثل next سيجد أجي مولد تريم سياق لقلو سيجي مع number 2 لقو مثلا 38 أجل بيبيل non sustainable غادي يرغلوا المسا سيركورنت 8 60 مع 38 8% ان توب النيجاتيف 15 مغل منك وسيا ستاروس لنرى كورنت 8 هذا قالوريور مثل الكورنت الكوارترز هذا قالوريور ما اودي مو سي سيل دو سين كونتريبيوشن را امبلوير من دي قالوريور تولو مغل منك ما يجي دام مغل بس يجي مغل منك وسي ايدي نغل 1 2 or 3 Hindi, ang decision rabi o sa number 1, siya best option.
Sel hallo chance screen edik so this is number 3 eh. So number 3 adirigal 60 to 65 over 10 years. Gomes ingin adirigal 38 to 80%, 8. Hindi gomes sa sel plus. Say one da give lom mlowing argument ko mamra sa halo. Sel gomes ingin plus it looks really good to the sel plus. And it was a non-sustainable. Between the 2026 and more 2038, 48. Actually, the 2026 and more 2056. Sell investment plan again, ang sell risk again, within 10 years, 2038 and more 2048. Ang sell risk ang investment again, the minus 10. The sell go compare ang 2026 and more 2038. Ang sell go plus of about $20 million. Sige da kasing who wants to take the risk? Kung baby the mama will take a risk, baby that that's where the majority came in. Was in dia do take a risk and guy get the plan. Sige the moment saying mo. They're all in good plan and ngani sell one ngani a risk ngi sell a 10-year period. They sell spell out the ngi more 2056 is all plus. They say the one scenario a 10-year period 10 year risk angara 10 million sell pre say the risk kada masata na 20 million ma argument to since the ngul ka beringi hindi nakabal why say masige the number 1 say kita most sustainable practice kita sa tiagida sa singil kita o mesengin ngay gidil scenario number 1 ngel milngil tra agu prabi umblakatakal wasing 60 to 65 over 10 years edrigal malmol mal 80 58 quarters still years of full basic 35 and this is you kadang 8% na both employee ma employer still cash contribution dia still over say the basic minimum kadang 4,000 masih kita ambil wasing ngaring egel 1% el more 0.5 egel daw or dira okay ngagi dingel dalagoring na 2026 القومس رنجي ngara 2026 غضو سبيرا injection هذا injection غضو سبيرا 10 years نقول ميرا 2036 2036 اكيد عملا هيترنجا يجي البريدن غضو سبيرا يجي 10 year period غضم لا غط مكلين يجي البلو لغلاق at least ما تصير by 10 years يقدر لنا مرسي after 10 years يجي عملا مرسي المساعدة سيل sustainable program اللي we're missing it all the way to 2056 يقدم in the clear. Say كده عوق best scenario plan B اللي جاي social security. يلا تبغى SS أو pension. يا سيل لذوسير أضرب لهم. إلا قدموا pension من ديرك الديسيسيو دي كمان ملتوب عوق من 9 categories. سيل تبغى SS عندي من 7 pension I'm not تجيب البطاق أغروس categories دي. DCC مقامس راوان المعنى إن عندنا dark DCC الثلاثة principal رابيورا ملكة موكلا دريغ الدياغا DC مقدم maintain را DB ومداسو سيرا first day كده قدم لو كليك وسا DC ده على وريور مسيل 65 الدريغ 10 years الدريغ المبارتا retirement structure جديد الوان را principal التيان الدريغ الجيري لو سيسيو retirement age سيرا SS ما pension سيجا وان ركلو تتلي داعس اللي غاغروسو مقامسر over the 10-year period سيجا دادريغ اللومسين الواسي من دش يسيو سيجا 10-year period لايقا البلان contribution الالتام غدا مصادرة 6% غوام الوسيل مريغ المو 7% both employee and employer سيجا أظن أتمقرني غدا مدينك مسيسل ولنجي مسيل سل أنا لو دودهم الغاو المورات سين سلا مغط البورنيا بنشن الميلان 1987 الميلان غارين سيجد لورين 2% لا من ديا عم دورا سين خمار ويتاير تياب اس البروجرام من ديا سيل لورين غيرل غارين بالمول مسيجد لورين المرو اي دريغل غدم ديك وسي غدم لا دول كي 26 مليون الكاس انجكشن لا بلورا ميغيل مسيجد دريغل بيتا فاكتورين لو بنجن جاي
Es el moment seguir NPV cash flow ringi kadam sa da dori one betia sustainable program. Seguir da bled choose ringi a group B. Mala ko comment seguir dengan ngegel option 2 3 4 5 aga adire kaldi difference ringi. Ang ringi sel lel ngel simulation ringi del masa 20 years. Sia one laklaros ringi. 20 years ndire sustainable mga ngegel go overshoot ringi del kungila udo del mura. Abang ang mura savings sa mura gaya di asya dalos peringi segi da dire el one regel gedal lam tabring. Masel o momes ringel number 2 ndire 10 years 7% tegul tangling gaya gedal lingil mo sa 1.5 in October ngel dire this issue cash injection in 26 million nding mas alwasing 54.3 million ونترجي بالأوبرشوت يسكتون له وضوض من دقة أقمال غرر اللي من دي وضوض المذائل سيجد ما أقول ما نمبر 1 أم لو بس الأوبشن رقمام الليست تنقل هذول 1 مليون اللي غير الممصاد السيجد غدا سكيب لقي كمية لو شيسيو دي ناس جاي جد اللولين مالوبن جاي جد البرسنتج سيجي مع 20 years أوبن جل نمبر 4 غضم صار 65 ما 20 years and 7% at 1 ندير المسكا 43 من قال نمبر 3 مع 4 ميل تغيد سال هذيك لغروس رينين سيل لولينين نقول لولينين 0.25 هذه ديفرنس رينين لا 3 مع 4 يسال أبغى ندي على 1 مليون 1.2 هذيك ديفرنس رينين ما أبغى لك ما قلت تبلون أسيسيو ونسأل كاتيجورايز على same level ده يقامر سيل نمبر 5 سيجي سيل ليست وسندي بريمين 65 غضو من لي سيل 20 years يسيل من 20 years and 7 retain 6% till current time يعني سيل لولينجل مو 1.5 ندين غارين سيجي الوان option يجي المنا طال التوب ده غاري هذا كوسين غاري injection on top 26 مليون 10 مليون ربع public سيجي ده دريق نطل المدو مع هذا وقرنيا ملا رغسي متملا ولا ليان ندي الجيد الاويتين جيد اللي بارتني مو توتال هذا 6 injection دي سيجي ده وق توب ده بلس 3.3 اسيدريق sustainable ندي نيور سيجي البوبولار ديماند مع سينكيو سيجي ده نمبر 1 سيجي ده بالبيجرني مقدمه مش سيجي ده السيناريو نمبر 1 بيجيد مثل ما مثلا جايجيد النمبر 1 اللي كده عمل بيجرني جايجيد الريفورم أبلغتاق الواسين ماست اس او سبيلا ماست جرينا ريفورم دي كده maintain را دي بي دي على برا دي سي سيدا أبغى مثلا retiring age 60 to 65 سيل نمبر 2 سيل ما مثلا 10 year period دي على سيل نمبر 1 سيل نمبر 1 سيل 20 year period كده أمر سيريو سيجي سيل 2% تلونيجي لو دودم سيسوم مقلتوليجي أسيل مسيا مو وال لكن increase سيل 2% مقابل اللي دين طوبة له سيل لونيجي لو مو سيل مسألة دودم لا 2% ده قد صار وإذا طول واسين غاريني أبى سلو دود الميل مو 2% لا بكلا دي سيل لونيجي لو دودم سيل لو لاريني يا قومس ريني السيرفيتان والسيرفيتان سيجي الدوري 1.2 سيجي security كده بنعمل ساعة مسيجي قومس سيجي close باي على FY 2026 مسيجي سيل injection الالتام غدا غاريو مسيل بغرغار دام سي اسيل بلو اند بوينت رجع سين دي سيم اللي 26 مليون رابلو رابليجل المس المسيجي غرا 40 مليون يقول يا باي 2028 تنعمل مليون ينعمل مستعدي نجيجي الملمق المرباب كده مصادر سيجي دوري 1 انيوال سي كده هذا مسكي من دي الغلاب بلان سي كده من بيست الافورت را بلان بي كوسين ويجا كده most secure the sustainable in the long term كده ده سال مغروسيا employee ما employer سي كده مسؤول تاعي Annex sa Group C, البلبس كده reporter ترى co-chair Roberto Maroy. Ali. Militasil se nga kamam tera tal group C, eguk mo otisel report tal group.
Magiulamura urolo la baigel guiding principles magimle oltirak mandagi mitra urol gimun watwakring. Agi direk kal lulmura uror loba taltokoy. Dagi mo bakkat tarengaling. Agimol owi da numbers gukti mo mit tagel somam. Magim loba taltokoy egutmok laygan numbers bodomes. Ya group siya marak kung say gagi the number giblem agree on asabel mongoswir social security ma pension plan civil service pension plan manda ka dabor sel tokol mara da ka dabor segi the lob the beda collapse da ka dabor kumutya makarabo the solving a group pamlangi delegates, mlanya chairman delegate Stephanie Oimei, mlanya delegate ang SR, ma direct governor angayaw, ma direct mlanya adabla bulis, narsay ma direct tigel other board social security, ma direct staff. So I got number el bodomes, ma lemring laurior. Leming la aurora hindi kimlo ba tal toko kung setagi the good makli may gagi the numbers about spell niya mo so makli ay program. So kadmo mo Mr. Sele Social Security modeling program ma group family agree that we need to do reform. Magsegi them learning sen gilila number 1. Yung kung sing gire the lo Mr. structure ta me kung setiang adolmol mingil waisay ya social security amo face akmal do sisil problem el pension plan albangaring mingire de los sikrolel kung se magara reform ringi ma programa mo kamata life ringi direct lungil benefit el mora tigal contributors ma beneficiaries ya do tokol do sa da girela economic development blue belaw Kadamal lungil madingek migal tablo service civil service ako teklo roller ngi economic blur belaw. Cell retirement age agulumes ngik museng gire del increasing from 60 to 65 o increasing mo 65 ako mga tiyak langar program. Hindi kal cell motel gibil ngaryo cell drawdown maluin sel udo de los sparing program el more beneficiaries directly with the contributions at tigel contributors agi directly message sel years of full basic kung sa kada ire hindi nga 35 years hindi ka dong iten tigre say sel minimum qualifying quarters, I give them increasing from 35 to 85. Agambrak musero kul adal, most adal ora kabalment, amlaw reach a quarter certain, amlang alak ra 35. Giredal, sumug increasing mo 85, e sa ede giyamos pedro mesak contribution raw, equates raw do del gamo sumug retire kamo malaring. So sige am letter awak kung singgira del kusingi ma 85 quarters sagaw amla kamla mo reach nga 21 years el mo rior ra government maluwa nga private. Agim lo malas malmal dagim may gaklol chances sa ikat program. Musang ngaray gel sabi lo mes sacrifice kaya kare ring il bodo turingi address issue the facing keep program and the collapse seliga pension increase as a percentage of wage growth they are related mo tokora inflation indexation arala valura please allow those el base ay gagi del tokora blula kita tel mal direct kam lo kodrura tal legal makamadra blulad mangilas sa aral laro kulto koy. A social security girel nga isegi del inflation factor el built-in el mora
agay the beneficiaries. Magyulmes sangik mo, medongu, almo 80%. Magsabel, sel klisiel, purchasing power, at Polsbel in line with inflation. Malakal blalbol ngarbaba, arala, adrang okle, egid dirgo dosiu, o dirgo dollar ti aldosi siul amount, which is a program nila alta amarur ti agid el tokoy. Dirgakal factor in sa agid el tokoy inflation. Misegi mul ng saklil mo 80%. Kadamora sila contribution rate, tagit sel gim korak malmlo ayidar ngil number figure. Governor ang ayaw amlo share experience mo tia sel increase ngi en egal batsetra state tamo momri kamawe kung segad mo makarada batsetel mo mit egal expenses ma cost operation. Tokora business egal biagrel siobay momri til direct haraw egal contribution til mora social security. Mo ay segid challenging la tokor operation ma biagrel siobay direct egal state government. Mang agit mo sing ginedal mo or misel talgi ringala kita mo malaswar sek lungil klungyal malu style program madakal matamal magimal dulung sa clear 7 almost 7.5 misel mo mes reseng ngariora sel rate tel set tringia group A back group B mal ngario dingilas 0.5 ela sel lamsam edition sa ating lagi morut ringi mendi remain el chero sel benefit agi ulemesayik muse med increase ringi from 4,000 to 4,005 malingar ringi segi del tigagi del mal korang asol matar bastiri segi danges wel morti lakuk ti dom das sortial program edo beser adel tira contribute al mortal program batigel tira ospering. Bawa kung sa gimlo mesay gigid ek medido ng sakli from 4,000 alam mo 4,005. Seguida ako ra wal sing ra tial craft misel mo mesringi sel red o tia benefits and administration sel blue o ti sel contribution and earnings misel domestic nging kadam sel misetial ay kan numbers sel blel tiliwa ubelo ta group C at telgibel kabakak esewedel mu realistic numbers wedel omes kutmaklia program sige giguk ka para osnga marika gidel numbers sigin kiltmok ka malmol selguk civil service pension plan agi tilwik mo siya kada remain el nga defined benefits tial defined benefits at tiagi dia will atera blur belaw sel gen numbers sel gimul mes kung sa gagi da sabi dal kora mare numbers sel retirement age direct kal gible mo bringi from 60 to 65/10 balwa kung sabi dal mes ringi that every 10 years within 10 years increase sel retirement age from 60 to 65 tiya korakme dal mo selul koringi group A kung siyang mga misteri at elite tigel 58, 59, most of il retire 61. Di so makawa sabi ko retire 60. Din di ka reach 61. Katalgibel nga isel ko percentage sa kasayam sugaring. Again, moving on to contributions, amal dim lagi bom morut makado remain nga 6%. Ayom rak musing
el altam en diga al gire del mo increase tial rate lagi the tem las angos ang kli a social security from 7 to 7.5. Aditado ngas ay kal tablo el program ang maklo impact ngin mora small business direk kalmal nga yaklo impact ngin mora ipingirar at tigel masukra tergibel ngariwa lo sukor ngi maklo ngasi or ngaswir ngat klo al ngurngi e direk kal sibedel lo ngoser tigal kuk state government el mal ngariwa bat seteti credit crediting rates sel 2% kung say tigel air reform kada remain nga 2% matigel already ta contribute ada kada penalize tir tigel already ta la contribute al mortal pension ada kada penalize tir matamalmol nga 2%. Digel post reform after the reform mortal tigegida the reducer I got cell wall multiplying effect multiplier effect mo 1.5. So gigida tool give them direct tweet kung siya kada malmol ngara 2% this once el bornya reform kada mo reduce sa gid el mo 1.5. Sel ukto ko era additional funding to pension agimle agree that okay kadung utial 26 million from Blue Abard idrek lolngit ma government dekal bol ngaringia ngal swil el mer program dekal kadmadek musing ngaringia dekal ngaringia maklo tutrel government dekal prioritize tokora budget ditial tokora pension plan tiang direct close to clear balur bela alaka pension planning tel pension plan collapsing cloa impacting il mora economic balur bela kada mal domestic ik mise alsela wal tarak se klungela contribution el mora retirees angara 10 to 12 million. Seguida de un tigel la retire. Sel collapse tel program e kamay se seguid klungel seguid ludo udra economy na blur belaw. So I will translate in more monthly basis. Al collapse sa pension plan et say kung siya kung 1 million economic development ta blur belaw. Igel tokol lo ruta business ta blur belaw. Igal mkekres to ang igal maklos to ang. Seguida klungel impact ngira development tra ablur belaw. Akmokol by sale ada business ang wa imokluk et generate tra tudala. Albol dibus sale lo klungel audo seguida bodol aswarngi magkakaroon business as will reduce the employment 13 akabilment as will reduce benefits ngi legal ludo de meliwek al sa blur belaw igay gida circular flow of income akabilment taul miskid kita sa other un mastoang retiring mastoang paraklal sel business inturne peringil tax el mora akabilment matiadim liwek ludo iselo liwek service ungil maral esegiding kadamdek mse kadamla secure program yang angi sel kadamlo anya telgi ring el bod turni di sel after segida klangara ungil business ungil maral leader seguida da salo brada of the swing. So ay kita ako mlasabela team group C el gutmok ya gitil birek mse sagim kotlo mu ling tial mulmeser ngi amlaringia au rather ngi mse ngaringia amlaringia au rather legal box amlaringia au reth bagu ak mse dakal success au reor
magitilwik museng dia kada matrak antilegal baksal mames sa dimokrin. Michael baksal mames sa dia ka weather ngi balwak musim dimlo ngila rogul tokol numbers algim katmok la lagi direk musya adeligat ngesa ulbay rakrin. Oy mungtil dise adabor akluku ke demay yakado bay lakrin. Lol hotel ak museng kadamlo ngira ureret. Tiga application dia kabila kal green baktul tungitang hindi di sumnga ya question kami tekel nganya obay la green balu nganya green da bilir sabi lo ger tire ta mongil smart ay gal answer sa deligat ng sa mal dibla tutang mo misya kal mesang mal obay la green oy hindi mo sige na kumsula. Okay, الغد برسل للوبان الغروب بغروب دي تشير غوتشيرينج يا ديريكتور إيجابا. Malungil itasil se ngirturong kam tiga robak bilong kamar maasa dala kara salome malungil itasil se nga ka wabo kulubong alert ka ikal global alat magsabi kalwasay komdim lewaul daswam akti kalwakti so alo ay salwasay group para group ti adiri kalman mengal tangat imlarnya gire del recognize lo hacen alnya senator Nakamura delegat lur kablu orior rebir ador bir akulular telur ke delegat ngesar ndiri kalmarnya bebir til including a delegat trabilio senator tabalwala ulbang kamam ndiri kalngat ambassador gid and then ya artoir armrut artial urir adiri kalmarnya telur kamam aptulul la pension o administrator pension ulbang kamam mamlarnya adiri kalmal الأذر إس اللي المال توقلهم تنجرتي نورنيا تي اللامل أذو إمال غاي نسول مدن لا توي ويرا جيبهم تبير الواسين رارا لا ذاكني أختير المسة بيو أرسل كم سيس براروم يقرأ ميلونيا أختير النار موسو بس نعارتي لهم ترى chairman كمان السيناتور باسيليوس أو دي واسين دي كونغير روكوي مقدمو wakmo tera agrupti makusagim sis brarum ya akoro o mesarum minister di bang kamam minister at mutul e betokor kamam kumda surokur kamam amli contributors alak alwiden dim langatar kamam el beneficiary adak mle alwide maktitilu e wasay el angya morngya omulura benefit ma reduction na benefit ritrikat tirgel di haror tial alu aigal program tokor mama dir contribute na wasi abra da girel ilmom tial ngargit di magi ora gi mamu lagi wasi kami de gimel wasi ngargel tokol dola bel dolar tial ureret akad momring el makasa de momring el makasa de sel de tibir ngargel tokol girel mauta sel de tibir الواشنج تيجي دارا أو مسباق لقال تبلو البلان ما قط إملا سوما ملدي قط الأولى جيمر الواسي ملا قدوني تنتيغا رأض الأولى تملا beneficiary تملا أمو أتشست تدلن أكلير بكلاد لولتو إلى beneficiary ما بودون صادلين ديريغ الغوك ممتار بسولا أذ مالسوم قدما مغي تنتيغ نجيري ديون غاسي بيلوم ongerul wara kimer kamama wasay girel nganya fairness malu nganya tabsulul wasingirel nganya imorir beklat ndi kadil bora beneficiary sel bodo sadal ndi kadil bora contribution employee ma di kadmal di mal lo ara ongal ngalel employer te kordi dire kal di diul employer asbel di increase the cost sa employer alngal masa employee le employee kuk tira kan mas tuwang yes and deduction na tax hindi dira ka haraw ringi in fact the deduction na ng save 12% sa deduction so may tiraida so that make sure wasay wal tapsula deduction if I get rid of the CRT develop ngarabi pitiro kulati Senator Nakamura adire kal tara
Amle kimosado kuram lomring la omsote la gidim le gotose. Ngwa kwarer SS en morba betiamal ngario. Gidire kal nomsado la dong lam bengarngia. Awasin yak. A pension na ta tokol more other public sector. Di social security a program lulumo lulung omedrar a rob taklo. Wasing kora a safety net turam rigel. Ngasing amil sumiryo mundia ka rebato. Al rebat trangarang ngobet. Mawasim kada trial lo real lo get tiagi del madal lo lab o ur endi tul quarter asab el min el wasing patokol adar webta. Magi ko rawasi medito ngas il dimo ama sige dam letra gimer kamam erak mos modisel. And then adire kal taram le gimer wasen di kal gire limit agirel ngarnya regular adjustment ra benefits ra. El dia kalul tuilala el dia kalul tuira oy dia kalul tuira palasin tul tuira adul wasen mergom reir. Girel di tal da samakli lang endingil mas pakarngil dingil mas maok yo langas ara benefit le kida di ilalak la inflation maralak lo mas kardi ilalak o sisilta mar ada lo urior ya contribute maududir mi diria mas di benefit tagila ruling di armarigel mas diria to mama waseng girel malin sa tetelela o tutel tial toy ambasadora diria waseng girel diria kang accountability makmal gilngay. And then osil time nga of course kadbek la adul wasing ay girel gutmok re lang mo maring landing girel di kadulu tel me adul watyang girel di mergol sustainable adire kaltara toilo bangel say agim gora dilil wasing intergenerational equity pukul waserulia ku au sperngi dire kad make sure nga te alla lo ku riul to sperngi malo ku riul trigem to sperngi di kal ngemda. And then gel gotmok agirel ngarnya tabasul regal tablol system. Mahal kumulo tia SS. Magidire kal dimlong ako tuul lagi ata tuul wase. Kadangar tiang kadungir rokul waseng ngirel del mas moklay gal program. Ngiram le waseng ngirel. Magigilingay. And then ako naseng kuran namo lakatak at least tergidel ngar tial sekad awase kadala da kura tokor gidel la umsind el kongel wase for 65 in 10 years misegi da dire el blogging mo bang alwase at 20 galel sal meo mo ti wai sengar nya du mo klumutin ma bol atena segi da lasbel 35 years full of basic adim lagi mong itintig ngi quarter sa social security al sil sa 38 agid yuldub al mo 40 al mo rungol al 10 years agid dire ka ul magim lo masada sel wasel ka long itintig quarter ngar nya tar ka mam le veteran na Miguel maramal me urior and then ng omes rargil wase tila amngul mo quarters and diak regire retire dikmla meremay misegi del wase a social security ngaya safety net ngire del dia katko drelil mol botokol other web 3 makadamle maintain rengil di 40 at least devil arungol 10 dire kal nangi segi del giblem gimel wase ngirel ngani adjustment magigilengi hindi gul sig yourself sabel akdire kal wa group L wasing ngirel 1 to 1 ngirel 100% hindi gul sig yourself wasing ngarge del yang eng sabel الملمول ما بروجرام دي الباقلة ما قمنا سوا عملت change دي عملت change ulungas contribution rate ra employee ma employer 7% ma 8 I say and then basic minimum limde el 4,000 sige di agiblom ngorot makli hindi rin lokrin si if all man no wabatangila bilela delegate sige dagi kurase in fact dagi ulmo agi gidire kalulmo wase kami ngul morbab diatil amal pagkargarde kukling alak el mokrin el malklo mo se tilas el mutel me kare
Mangwaiseng tabasule di kalsalo barad rawan al ngania telgi barad ma telgi ring le em digit mur alcer roku ya sob akleng programa malmol seguida so de la social security mangwaise elagi direk lagi email wase ngire de lo mesemang ngosisiwa omrul el mora pension malsum makadam lang retirement age sa social security me 65 over 10 ngire el dios isin mora pension lakal bol ngarnya kakrosa eligibility tir agi direk ko ngel wase ako tagi ko ngel wase reform edolomol mel el DB malamol mal di bill dia kalbol defined contribution malamol mal di defined benefit and then magiging ngel wasing 65 over 10 edim lagi mo wangitan ting agel crediting rate agel gigidel kong multiplier a benefit abay gidi blam chance ngit yang adire kaldi ulong sa akli contribute contribution or employee ma employer magidire kal tara sel borngi aldura pension igin memre del wase mongo siya employer el monay ng government elo ol takar ngi hindi gidire kal mama sa gimer kamam lo sigidam lesoda tapsulo maruno mangramar employees el masuka SS el DSS agiri lul telkibel nga alung ra increase yar adal malusuka pension na ali ol takalong itintig mo to so seguidel gimal ultaw tagel giblem gimer ako tulwaseng gil tapsul malsuko mang employer SS el mas a pension gil dio sisiu ya ba gil sa edel mga tmok la pala si mang malamol ma growth ra wage le tagi agal margorak beto kau do swedel waseng songs mala ding ngarinya growth ra abduzir ar hindi benefits sa ablol di ilalakla mangwaisel ngwadrul waseng maldital da bod tul talangas nya ay gelong sakle lawdo da maral mil el mutal restore ay gel da blangi so malamol ma growth hindi kita nasom makla program misegi dia auto global goal aktire kal waseng ngarinya etia dire kal include ngel 26 million dim lagi molong extra 10 million agidire kal waseng gire del kadul tuyla history blol a pension na ulmo ngarinya lang amno di kal sabe del contribute bebay dila take care ngi sigarole take care la kadul tuyla policy hindi ka dul waseng atit mangarang ka madengel waseng beto ka priority ra olvida kalulaw sel palo sabi ngela although beto ka priority dire kal mal di ka karak lang argit kung sel sum nganya role le take care ngi la kadul tuyla wasekaling mo sabel take care ngi lang di osisil tame without sel 10 million lamsam blalta do sa other ngi malamol malangarang a direct contribution or revenue ng government mga pension ngayon sel 12.5% ra PPF ma sel 300 mo 400,000 remittance tax el mal mga pension may malamol injection ng government so sila mo sa other tial solution na pension ose mem lang do kaya gidil ngaring lang do itintik LYC maku kaya gidil already nga contribution akmal di kaya gide akmal ngungil tel si saklot kya atol lo maklat kan yo moro ordel wasay kado batal to hindi kalta tigingit sulang So, nga te alil sa edel nguwa kadabal Q&A, malsuko mga nga kalila ngidil ab, maybe 5 questions sa maximum $1 a Q&A. Kada Marcel lulubang al part of programmer gidil al afternoon. Akali ka akora the scenario. So, sa pedal kora talkibal adjust we know was ya scale salaries sa ngariyon more bab. Can tolong item tigil ko
mga babaududir. Sabil contribute more at lower scale social security. Kind of slightly not quite balanced, but contribute to the lower salaried people. Because $400 a month, it cannot even pay the power and the food and all that stuff. Thank you. Kali de clarify akin mo. Ako mo lukoring yak mo. Tirigel beto ko musuka aklo ludo. Akabal mentro real all time. Ang wila lahara talibel klol contribution rate tra adil gukmal musuka gigiri. Siya mo lukoni. Or kala ka malukor te sa tirigel gukmal klol retirement 30. Sa tax 30 kukol nga sir tirigel man gigiri retirement 30. Ngarani. Bawa. Distribute. At tila halik sensem and seringi chairman away sen means Hindi kasi kalenser ngil. Ngogi utiagil principal lagi tam sa ngil wasing ngil tapsula. Ngal contribution lagi. Apa isa la adjust la contribution na employer ma employee. Disel bo momes ngil la adjust la akung la ude la. Ang dia odik pasi kad mo bakara pata dobra adrongone nangay. Okay. So Peter, if there's the question that, correct me if I'm wrong, the question is, can the higher salary employee contribute a greater contribution to the pension or SS, and that reflects to helping the lower income? I understand the question. The way in which the Social Security has been designed is that the higher salaried people earn a lower level of benefit. So if you look at the percentages that are applied, the percentage of your earnings that achieves a pension is 1% for the lowest band, and then it goes down to 0.75%, and then to 0.5%, and finally to 0.25%. So the people on higher salaries are paying the same contribution, but they earn a lower level of benefit on the higher salaries. And so if you were to ask them to pay higher contributions for lower benefits, it would seem unfair to them. What they are doing is they are paying the same contributions, but to help support the ability to pay a better pension for the lower paid, they get a lower level of pension for the higher level of earnings. So it's done the other way round by reducing the amount of the pension that they earn by keeping the contribution rate at the same and reducing the percentages. So that's the way, I think it does what you're suggesting, madam, but it does it the other way round by reducing the amount of pension they take out rather than increasing the contribution they pay in. I hope that answers what you think is the right, yes. Mosuka ke nga malukol mo system ang ngari lang wal ngosisito ko malukol hindi wal blito. Malukol mo wa adil malimi sara mara malukol so parngi mga clodudel ma adil guk makasaya aududel makarada rule trill mo tapasun malubang equitable selbol baltin mo selo la benefit engegi del adil to aududel la benefit engegare a benefit terngil basen tertial tollu dudel engegi del adil gegare dudel ang alba basen tergi kamdala akul gori teming blitok lo sa eli me komis engegi del is it 0 to 250,000 in the band sigel upper ma limit mo komis sa tirgegi del el klol basen tirgegi del igel bakasaya ko celular mo mungil over 100,000 na di mo 0.75 pulkula sengegere alola sel bol calculate ta retirement gegere instead of sisil baset ng gegere adan el niya gegere ududel I hope ak nesikal explain dimblitok ko Kalau ngul mo sa slide, mo masering engel
Elang aringel lolokoringel wasing this is fuel 8% or 7% adol turingi arbek la adol wing. Ma tungel au dude langanga. Nakakaro sa this is fuel percentage agi maltu. This el gim retire. Esel gi boku laringi asum klau dude rangang. Engaringi segi del dau aringil kwasenguk mat awal laringil gegere. Mungwal klau dude gamade elanga gegere bularingi. Segi del segi awal atetele lengi mendi al sel mosa dengil wasing. هذا مصادر نقل contribution نقل المطمو هذا مصادر نقل متوضك من طعم غصب آخر الآن سيجد هذا الغورني مثل وانا سيدا سموديل واسنغاني سيل 1% ما 75 ما 50 ما 25% يجي كده يقل فاكتور اوت اللي مع ريتانا مع ملاي بتجي مكلود ودير اما مصب اخر تجي له كانوا ودين بي البيس سيجد الغام لارنين بس البضا صادر نين ترى التوب دين دي seguida au tara teteles el domesing indi asel من المالت القريب من الميل واسي غير الكلود ودير من كلو سيس برني 8% راو دودير ما 8% اغاغروس تكون الاماونت دي سي percent يعني مقدر غسي ادلو مسين غاسي من اوي كلو اغول سيس بنين كلو لن وال كلو 8% nga raw dudel nga hindi sel gibo molay enguk niya ablitok mga kamomalar sel el 0.25 ang momalar 1% lo lingin nga dudel segi da sedel nosing la got el beot el seras modi login ga gid el graph ligin Ngaya ngoto question. Alagi sumdigi ngoto question ya Mr. O'Keefe ilang wal wabla ngaya ya rogo iluldas regal kakaros el group melangi amalas mang kora mo present lo ay so sepa abado dokta igal bato luldas ul gira las SS ma pension eseng mo nga teletelel. Thank you, Turang. So my goal today is to pull together the wonderful work of the 4 discussion groups, which if you see on the board right now, you can see that many of the variables, all 4 groups totally agreed, which is a good sign. We don't even have to discuss how to pull the 4 groups together because they're already together. But on the variables where we don't have a green check mark, we have to find a way to reach consensus. And I'm going to try to walk through that, make a suggestion for each of those, walk through it in a way that hopefully everybody can agree with. So the first one where there's not full agreement is the number of quarters required to get qualified for Social Security. It has been 38 forever, which happens to be 9.5 years of service. In the US, it's 40, 10 years of service. In some other systems, it's bigger numbers of quarters, longer period to qualify. Now, this is a very important variable because if somebody works 37 quarters, 9 years and 1 extra quarter, they get nothing. But that's the way the system is designed. They should be able to figure out how to work another quarter to get qualified. Now that the system is, everybody has agreed to go from 60 to 65 gradually over a 10-year period and reintroducing early retirement where anybody that wants to retire at 60 can still retire at 60, but with a reduced benefit that's equal in estimated terms to somebody that's going to live 5 years longer. So if they're going to live from all the way to 85, if they take it at 60, they'll have 25 years worth of checks. If they wait till 65, they'll have 20 years of checks, and the math will make them actually equal in giving the Social Security Administration the
just to program it in, to figure it out. So this one's fairly important. We've got a wide range from leaving it alone at 38 for Group A, adding 5 more years for Group B, adding a whole heck of a long time for Group C, and then just adding 2 quarters for Group D. So what I'm going to suggest is that we leave that one and make that one the last one we change so that we can solve to get a positive result. Does anybody disagree with that? Okay, thank you. For the introduction of indexing for Social Security, the problem that Peter described as really being one of the kind of the faults of the system that led to creating supplemental benefits that one could never argue they weren't deserved, but they weren't built in to the calculations and they unbalanced. They created a system that was out of balance. Good intent, but painful result. So since we have 50, 80, 80, and 75, and since 80 is the most generous and 2 groups agreed on it, I'm going to suggest that we put 80 in here. So if you suggested 50, I would hope that you'd be happy that 80 is going to be affordable if we can solve all of these different variables. What that means is everybody that retires in the future, they'll get a calculation at the time of their retirement, but then every year thereafter, if there is wage growth, they can expect to get a little bit of increase. 80% of wage growth might actually be historically equal to the consumer price index. But if contributions are set by wages, it should be affordable within the system to allow the indexing, to allow the annual adjustments based on the wage growth. And our estimate based on past history is that would actually be equal to the change in the price index. Not every year, but over many, many years. So if no objections, I'll put 80% in there because it's more beneficial. Oh, and by the way, I know there were questions yesterday. The existing Social Security beneficiaries are said to be grandfathered or grandmothered in. They don't lose anything, but they get this benefit. So it's actually something that they may have been wishing for some time, that they'll get it in going forward. For contribution rates, we can see that every group was willing to contemplate some sort of an increase. And I'm going to suggest, since contributions are from the stakeholders who will benefit from the balance of the system, I'm going to suggest that the average increase was 16%, 7 plus 9 or 8.8, 8.8 and 8. The only one that was less than that was less by a half. And they had Mark Sturton in their group to reprogram so that the half was allowed. So I'm going to suggest that we use 8 and 8 and pretend that Mark Sturton never existed. And see where we go. Lump sum additions, none were contemplated. If we leave 4,000 as the minimum, which is close to the current minimum, a little bit above, we're left with just one more variable. And I had just enough time to do the math. If we put in 48 quarters, which I'm going to show my Catholicism by calling it the number of apostles, 12 years, 48 quarters, less than the average of the 4 groups. So being less than 85 and less than 58,
hopefully those groups are willing to be a little bit more generous. Because anybody between 48 and 85 would get totally cut out of the system. And anybody between 48 and 58 would get cut out of the system. Now we are moving it from 38 to 48 to get to 12 years, from 9.5 to 12 years. And when we do that, it happens to have a surplus of 20 million, and the trust fund never dips below the maximum. I'm sorry, I can't reliably run that program, but trust me, when you were watching it for the last day and a half, this one has a green box for the net present value, meaning we achieve success on that value, and it has a trust fund value that's always above the minimum. And the cash value lines, blue and red, are just hugging each other like they were soulmates, which is really the goal of the system, to adjust enough, but not to over adjust. And I know you all had that experience where you put some things in there and the trust fund was just growing like crazy, all the way up to 250, 300, 400 million. Now, the Social Security Board might be happy sitting on that buffer, but we're trying to make them work hard, manage the system well, keep management working to their policies, and revisit every few years, right? We're trying to fix it sustainably, but we know that these are based on projections. It may be that we're even overfixing it in this case. And so then in the future, those bands that are used to allow the higher paid to support the lower paid in the Social Security system, they can be adjusted with inflation too. So lots of choices. Hopefully the legislation, reform legislation that needs to pass, can give the board some flexibility in managing it and monitoring it to make sure that we don't get within a few years of failure. Does everybody agree that this was a reasonably fair summation, or adding up A, B, C, and D and all the work that you did so that we have a result that solves sustainably with a buffer? Okay. Now we're going to do the same thing for the other system. Civil service pension system. And I did the same thing again. The groups were even in more agreement on CSPP. All those green checks are where all four groups chose exactly the same variable. So there's only a few where the variable was different. And I'm going to leave the hardest one, where the dispersion was 14% for three groups, and leaving it at 6 plus 6, 12% for one group. But one group had 8% on the government and keeping it at 6% for employees. So I'm going to leave that. But if we go to this, the crediting rates, you see that there were three groups that wanted to keep it the same. The current crediting rate all the way through September 30th of 2027. So even if somebody's only been in government for 1 year, that 1 year will always be credited at 2% of their final salary way out in the future. And the same for somebody that's about to retire. If they only have 1 more year, they'll have that 2% crediting rate for all the years they work. And if we change the post-reform, just the last year would be adjusted. So I'm going to suggest that we put in 1.75. So there's a little bit of contribution
quite honestly, by making the system more balanced. The 2% is not a rate that exists in very many pension plans. The old US federal pension plan, I think, was 1.9. But they got rid of that the year I joined the US federal government in 1982, a long time ago. So even when this system was created, it was already, for Palau, above that which was deemed affordable for US federal workers. So it's just making a minor move towards making the system more balanced. 1.75 crediting. And here we have the choice. If we leave the employees at 6%, we have to choose either adding from the Palau Treasury, 10 million, or adding an extra 1% to the employer contribution. And I did the math, and it's a little bit more beneficial. We get a positive result if we put in 7 and just 26. And we just barely make it. $9.8 million positive value. Again, the contribution and benefit lines are hugging each other far out into the future. And way in the future, the contribution line exceeds the benefit line. So it looks like it's a healthy system that gets a little bit healthier far in the future. Probably when most of the beneficiaries who have been credited at 2% have gone to heaven. I know Dr. Talay thinks not everybody, but I think everybody at least has a chance. So that's also a balanced system that captures the work of groups A through D, balanced, sustainable, with buffer. Would everybody agree that that's a reasonable representation of the efforts? There you go. You didn't make me beg for the affirmation. I think with the help of the chairs and the co-chairs and the participation of everybody that came, you should all give yourselves a big clap as well. Because honestly, this gives the president and the OEK good material to develop an approach that will not kick the can down the road, that will not sit on the shelf waiting for committees to take it around for public hearings. There's only 100 or so people that have participated, and it's going to affect thousands of people. So please share with your neighbors and those that trust your good judgment when the public hearings come to your state. Come out in force, ask all the questions that you've been asking, and let the team, the elected officials, the executive officials, even our team that's here resident in Palau running the model, let them experience the same thing and see if they think better to have a system that's balanced, that's sustainable, that has a buffer, than one, as I said yesterday, you might wake up in the middle of the night wondering if you're going to get the right check in the future. What a big difference it is to have both systems fixed, solved, and not be a fiscal risk on a go-forward basis. Let me ask Peter remember, he's the actuary, the expert. Thank you, Kevin. I just thought I would thank everybody for the participation that you've taken part in this. And just to stress that all the work you've done and we've done
has been about figures looking into the future that are very uncertain. So they are only an estimate in 2026 of what we think might happen over the next 30 years. And things will change. There's no doubt. The one thing we can all be sure about is the future will not be exactly like we think it might be today. And the important thing about pensions and social security is that we look at these things every few years, and the administrators are regularly checking on how the pension plan, how social security is progressing. There will be the need to change things from time to time. And I think the important point for you to take away today is you've got a system here which is capable of running for the foreseeable future in a safe way, but it will have to be changed occasionally. The less often, the better. But I think the point I would like to just leave with you is that it won't be precisely as we've discussed today, but it should be of the shape and the intention that you've shared with us, and understanding that some people have got to retire later, some people have got to pay a little bit more, some people have got to get a little bit less. But overall, I think you've come up with a solution which is fit for Palau and people will be able to understand. So I've enjoyed this. It's a very good example of how people can participate in discussions, and I wish you all the best with the implementation of it. الآن يغذم لامرا ولا بغلا program رجيد السيلز بالسوق الموتيال تقال لمرا السولي والبن التذيلا الملموتر الآن ما الألغب سنجي المون إن سأذ المو إيواي ومنيل عليه وهذا المدنال مو يقال مال مقلول تطلع الإشورة بلور بلا و PUC ما بنشون ما SS سأذا التلقيب الونيل ميوال مدنال مون تسل بأكلر نلقى رقلوغو ويسندياق mang ngogiw saygid nga kamal lolangit makadamal magal mokluruk akluruk sayawal albung el sils a postmaster atutawa di amil logorgid ersada ngarsal session na PUC wasagid galal gira de low symposium adulong led mabal klowa de la arungu de rangarang aringira alsel abalur belau akluruk saya asil sergid dadi dosada tora PPUC marwa SS ma pension na moswa de la kluruk ngi aigal mlewal result tra talurere de aigal mlamamregal telal dais qada dira qalmo qabera mut babira ishul ngi angarngira abulur belal ngi tora economic outlook maguk babira toyel ngi asad الغط مقرب بلور بلال انشوت مقدر سلبا اقل جينا لقلوغو غرقيد من قلتو يلرسي يا بروغرام مرقيد اما امو الرأي تراتوتاو مغو منتال المي مغو ملي مغوهي يا اتناق البرسيدنت ترقيد رسولان الويبش جونيور من مبنجد رقلوغو ngaringi kalme el gorgami mogoma long tial الميرا أقلوغو طريق الملموت التقال أو مقلات كر أي طريق الشير أي قال غاروس الأذر الأفترنون on tial الميرا أقلوغو لوبن تري الغوتشير kami طريق البارتيسيبانتس أي قال نمر التلال ليس متدرك لنتيال المتشون Kevin. So they're asking if we can prepare a report of the CSPP and the SS for tomorrow's session that will be distributed. Can that happen? Just a summary of the outcomes. Mal Sabael. Malsabal matamagot makli segi the report tergi da igal milgat moklo igal de tili bra igal mlama maragal lerut klubsay igal gidel de sila da el alsils mos eda lo top the mar other roguya a mesra klugo. Okay? Omal musulang